Aktuelni predsjednik Sportskog saveza Srbije Aleksandar Šoštar i direktor Sportskog centra Šumice Ivan Bakić jedini su kandidati na izborima za novog prvog čoveka te organizacije. Izbori su zakazani za 15. mart u Beogradu, a gost jutarnjeg informativnog programa televizije Kopernikus jeste upravo Ivan Bakić, kandidat za predsjednika Sportskog saveza Srbije i, kao što sam rekla, direktor Sportskog centra Šumice. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Izbori su zakazani za 15. mart u Beogradu. Pretpostavljam da se kampanja već zahuktala. Kako je protekla do sada? Kad je zapravo počela? Pre 3 dana predao sam kompletnu dokumentaciju u Sportski savez Srbije vezano za kandidaturu moju za predsjednika Sportskog saveza Srbije. U ovom trenutku obilazimo celu Srbiju, obilazimo sve sportske saveze, upoznajemo ljude koji vode sport u Srbiji, jer kao osnova Sportskog saveza Srbije smatram da bi trebalo upoznati svakog čoveka koji je na terenu, onog koji radi na lokalu, jer osnova bavljanja Sportskog saveza Srbije mora biti jačanje sporta u lokalu, u lokalnim samoupravama i onih manjih neolimpijskih sportova. Sad, s obzirom da obilazite gradove širom Srbije, kao što ste sada rekli, šta su neke informacije koje dobijate na terenu? Kakav feedback dobijate? Mogu reći da sam izuzetno zadovoljan, obzirom da smo do sada već prikupili skoro 90, na neki način da kažem, saveza koji će podržati moju kandidaturu, tako da ja sam optimista i smatram da ću sigurno posle 15. marta biti predsjednik Sportskog saveza Srbije. Kako će izgledati ovi dani do 15. marta? Ostalo je, 2 nedelje, tako da kažem, upravo do tog datuma. Pa mogu vam reći da ćemo do kraja, bukvalno do 15. marta, obići gotovo sve naše opštinske sportske saveze, obići sve naše granske saveze i siguran sam upoznati ljude sa kojima ćemo posle 15. marta sarađivati i raditi na jačanju sporta u Srbiji. A kad se to kažete, šta zapravo po tim podrazumevate, odnosno šta je ono što čini vaš program koji ste zapravo predstavili i koji ćete sprovoditi ukoliko dođete na tu funkciju? Ono što je najbitnije, to je da Sportski savez Srbije mora da počne da se bavi onim zbog čega treba se bavi. Dosta je problema u sportu koji su gurani po tepih. Ono što je sigurno, to dolaskom mene i mog tima na čelo Sportskog saveza Srbije, počet ćemo da rešavamo te probleme. Ono kao osnova problema mogu reći da je to jedan loš način sprovođenja strategije sporta, Ministarstva omladine i sporta, koje daje strategiju omladine i sporta, a dve institucije koje treba se bave razvojem te strategije i sprovođenjem, to je Sportski savez Srbije i Olimpijski komitet Srbije. Ono što je do sada bio problem, to je preplitanje ingerencija Olimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije. To više neće moći da se dešava, obzirom da znamo dobro u kojim okvirima Sportski savez Srbije treba da radi. Sportski savez Srbije treba da radi na jačanju, kao što smo malo pre rekli, lokalnih sredina, na jačanju neolimpijskih sportova, a Olimpijski komitet Srbije treba se baviti vrhunskim sportom, repetitivnim sportom i da jednostavno zajednički tako sprovode strategiju. Ono što je bitno, to je da samim tim jačanjem sporta na lokali, tačnije Sportski savez na lokalu, uz pomoć lokalnih samouprava, pošto zakonom o sportu znamo da lokalne samouprave finansiraju lokalne sportske saveze i uz pomoć Sportskog saveza radit ćemo na omasovljavanju sporta. Jer najbitnija stvar je da omasovimo sport, da deci koja od 1. do 4. razreda, mogu reći najbitnije, njih vratimo na pravi put, da im damo alternativu ulici, da im damo alternativu drogi, narkomaniji, kriminalu, a to je bavljenje sportom. Samim tim morat ćemo da vodimo računa o stručnom kadru koji je prisutan u svim tim sredinama i zajednički mogu reći da ćemo stvarno Srbiju izvesti na pravi put. Osim jasnijeg definisanja ingerencija, na koji način biste se još razišli sa dosadašnjom politikom ukoliko biste preuzeli funkciju predsjednika Sportskog saveza Srbije? Ozbiljnosti na terenu, obilazeći sve te saveze, mogu reći da jednostavno malo je do sada vođeno računa o njima, malo je do sada vođeno računa stvarno o jednom omasovljavanju sporta na prvom mjestu. Znači, to je osnov svega. Da jednostavno damo svaku mogućnost da se bavi sportom. Sad, nezahvalno je naravno davati prognoze, ali evo, ukoliko zapravo do toga dođe, šta će biti vaši prvi koraci? Onako, šta je lista prioriteta? Lista prioriteta je naravno rehabilitacija odnosa Olimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije, jer samo tako zajednički uz pomoć Ministarstva sporta, tačne strategije koje Ministarstvo sporta daje, možemo ojačati sport u Srbiji. I evo još jednom, znači da podsjetimo da su izbori 15. marta, da ćete upravo do tada intenzivno biti na terenu i dalje, ali tako onako kako je kampanja i počela. Tako je, tako je. Znači do 15. marta nećemo stati, obići ćemo svaki savez, jer ono što je najbitnije treba upoznati svakog čoveka koji je zadužen da u svojom lokalu u Srbiji
dovodi srpski sport do jednih granica koje stvarno moraju biti ono što jesu, a to je da srpski sport jeste bio i bit će uvek jedan od najvažnijih i najboljih grana našeg društva. Pretpostavljam da će se tim intenzitetom, tom problematikom baviti i po eventualnom preuzimanju funkcije? Naravno, nećemo stati i naravno da ćemo sve te lokalne sportske saveze obilaziti i pomagati im u razvoju. Hvala vam što ste izdvojili vreme. Hvala vama. Bio je to Ivan Bakić, direktor Sportskog centra Šumice, ujedno i kandidat za predsjednika Sportskog saveza Srbije. Izbor za prvog čoveka Sportskog saveza Srbije zakazan je za 15. mart u Beogradu. U nastavku crtani film, u 10 sati najnovije vesti, detaljna vremenska prognoza i ponovo se družimo iz Beograda.